Mu kiganiro cyihariye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye na BBC yashinje u Rwanda gutegura gutera igihugu cye. Perezida Ndayishimiye yavuze ko u Rwanda ngo rucumbikiye rukanashyigikira abashatse guhirika ubutegetsi muri 2015. Ndayishimiye avuga ko uwo mugambi wo gutera u Burundi ngo werekeye gukoresha umutwe w'inyeshyamba za Red Tabara urwanya ubutegetsi bwe ufite ibirindiro muri Kongo, ngo nkuko mu magambo ye rwakoresheje umutwe wa M23 rutera Kongo. Perezida Ndayishimiye yaganiriye na mugenzi wacu Siriake Muhabonayo ku Kirimba cya Ntare mu mujyi wa Bujumbura, yatangiye asobanura impamvu M23 ikomeje gufata imijyi muri Kongo kandi abasirikare b'u Burundi muri icyo gihugu bari gufasha ingabo za FARDC. Twebwe rero Burundi ntushaka kuvuga ngo mubisigura gute ko bafata ibisagara. U Burundi bwagiye gufasha leta ya Kongo. Kongo niyo yobazwa kubera iki bagwa bafata ibisagara. U Burundi umufasha si wabazwa. U Rwanda rwabagiriza neza rutari munwa yuko mukorana na FDLR, umuhari bavuga yuko wasize ubikozeho nyabwoko mu Rwanda. Musanzwe ni bimwe bavuga ngo umwasi wawe aca umukunzi w'umwasi wawe aca umwasi. Nivyo bariko baragira ndandi navuga ngo abanyarwanda ntibabizi. Barabizi yuko Burundi budapfa bushigikiye umuntu wese agira ubwicanyi mu Rwanda, barabizi. None ntibanyambitsi bara ubu nyene vuba umushikiragaje Kabarebe umuntu tuzinanye anzi n'ingene meze jewe yaranyagirije neza ko cyashaka kugira inko nyabwoko y'abanyamurenge yuko nagirisheje inama bahutu gusa kugira ngo amakungu abone u Burundi nabi, kuko twebwe abantu bose bakora iki mu Rwanda ubuhiraye agahonyoza kirenge nka mu Burundi misi yose twamufashe tukamurungika mu Rwanda bonyene bamucira urubanza twamatubarungika ni benshi nta nabono hari ivyo biramaze gukogwa vyama biriko birakogwa n'ubu naho twamufateje umuntu wese nkoze kiyo mu Rwanda twe duca turungi naho ubona imbibezi ugaye naho tuzi ko Rwanda ariko rugira umugambi mu biko Burundi twebwe ntitwemera yuko hari umunyarwanda wo mwicanyi hariya atubera mu gihugu cyacu. Perezida Kagame jo bundi yavuze yuko ibihugu bahana urubibe hariho kimwe bariko barumvikana bana ko bashobora gutora inyishu mu misiza. Abantu benshi biyumviye ko bari Burundi hari ibiganiro murimwo na leta y'u Rwanda kugira ngo mushobore gutorera inyishu ibibazo mufitani. Genda vyumvise aracemvuga ntingirangagira yikubitagashi erega biri kuriwe umunsi yashatse ko twumvikana biba biheze mbere nace nibaza nta avuze ko vyaheze ahangira ngo rero agira shyire mu ngiro bimwe twumvikana neze nace niyumviye jewe navuze u Rwanda n'u Burundi dupfiki ndabona ni ingorane nuko Rwanda rufise imigambi mibi ku Burundi. Ndavuga ni kugira mu nyereke ko atamigambi mubi mufise ku Burundi zana abantu bisha abantu mu Burundi igihe batembagaza ubutegetsi tubajana imbere y'ubutungane kugira ikibazo c'ibihumbi 2015 gihere twebwe kuko gihezwa n'ubutungane mu bisanzwe. Urabona yari yaciye aja kurondera n'abantu gwaruka mu makambi y'impunzi aragwigisha gisirikare arushira mu makambi araruha ibigwanisho ni waruhemba ni warugaburira niyo mbare bazane baje mu butungane kuko bagenzi babo bafashwe baracira urubanza. Uno munsi rero ntidushobora guheza ivyabo mu gihe hakira abandi bariko barota gutera u Burundi bafashijwe n'u Rwanda. Ivyo murabifitiye vyemezo ko ari u Rwanda ruheza rugafasha abo bana b'abarundi bava mu makambi murafitiye vyemeza gute n'u Rwanda ruvyemera? Jewe igihe nahura na Perezida Kagame yarambwiye ati je ico nemere ndagikora aba bantu ngira ndabaguhe ati ngirira umugwi w'abantu wizigiye baze bakorane n'umugwi wanje biga ingene tuzobaba. Barahuye inshuro zirenga 5 baragiye Kigali baragirana amanama biga ingene babishira mu ngiro barakorana birahera hasigaye aho botanga bacasubiza umugongo inyuma. No kuvuga yuko bavuze ati tukabatanga tuzotera u Burundi gute ko dufise umugambi wo gutera u Burundi. Burya afise imikenyuro ibereye nti Kongo afata abakongo bana kabashira imbere bakitwa abakongo bandi mu Rwanda no mu Burundi burya ashaka kuzoshira abandi yo mbari imbere aca vyita ngo n'abarundi na Rwanda. Nico gitwa je namugabishije umunsi bazodutera no Rwanda ruduteye abarundi ndushaka kwemera gupfa kugira abanyekongo bicwa twe tuzopfa turiko turagwana kuko abarundi n'abagwanyi barye bakaravye ndabazi. Mu byo mwabunye muvuga mu mabushira imbere ibiganiro ko ari byo byoza imbere yuko haba intambara ko ari yo nzira ishika kugira ngo amatati bayatorere inyishu. Leta y'Uburundi yoba yiteguye nk'ubu kuganira na Red Tabara. Ibinogo basanze mu cibitoki abantu bishi ingene bangana bavuga ko bagira babahoye politiki
kwica umuntu ukamunigura mugafata abantu mukimbika inogo rusange hajya mu cibitoki abantu barenga 100 mu karunda mu kanyegeza ivyo ni politike zijya nzu ijya miduga baturiye ivyo ni politike no kuvuga no ubwicanyi ni habo no munsi umuntu azoheza kwica umuntu agacavuga ngo tugira ibiganiro na leta igitabo mpana vya hatubaza tugifute reka ndakwereka ariko nakongo ndiko yavuga kuri M23 processes reka ndakwereka processes ngene meze kuko natwewe tuvuga uti mwebwe none muri CDFDD namwe mwitwa abateroriste mukitwa bicaye cyane igihugu cyacu kigabanyemo kabiri nta butegetsi bwari bukiriho umwicanyi ibiganiro bibera imbere y'intara. Twashatse umuvugizi wa leta y'u Rwanda ariko ntitwamubona kugira ngo tumubaze kuri ibyo bivugwa na Perezida Ndayishimiye. Cyakora ku rubuga rwe rwa Twitter cyangwa se X, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yanditse ko amagambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ahabanye n'ibikorwa bimaze igihe biba. Olivier Nduhungirehe avuga ko abategetsi mu nzego za gisirikare n'iperereza mu bihugu byombi ngo bari mu biganiro kandi bumvikanye guhagarika ubushyamirane no guterana amagambo. Ibintu anavuga ko yaganiriye na mugenzi we w'u Burundi mu nama yabereye Harare muri Zimbabwe ku itariki ya 17 z'ukwa gatatu. Tukiri mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Thérèse Kayikwamba mu gisagara cya Bujumbura. Intumwa idasanzwe Madamu Kayikwamba yavuze ko ngo yarazaniye ubutumwa Perezida Ndayishimiye butanzwe na Perezida Felix Tshisekedi. Burundi ni kimwe mu bihugu byoherereje ingabo mu burasirazuba bwa Kongo gufasha iki gihugu kurwanya umutwe wa M23, bumaze kandi kwakira n'impunzi z'abanyekongo zirenga 60,000 mu gihe kitageze ku mezi 2. Inkuru ya Judas Hundi Mpundu. Uru rugendo rwa Thérèse Kayikwamba inzego z'u Burundi ntizigeze zirutangaza imbere y'uko ashika nk'uko vyahora bikorwa ku bandi bashitsi. Ashitse umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye amuha umubonano wabereyeho kirimba c'ikiriri mu gisagara ca Bujumbura. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, Kayikwamba yagize ati: Je suis venu porteuse d'un message de son homologue et de son frère le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un message sur les liens bilatéraux. Nazanye ubutumwa bwa Perezida Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi, ubutumwa ku migenderanire n'umubano mwiza hagati y'ibihugu byacu byombi n'abanyagihugu babyo. Ubutumwa butumbereye gukomeza iyo migenderanire uretse n'ibi bibazo biduhanze. Ubutumwa bwo gushima kubera Burundi bwugururiye imiryango abagore, abana n'abagabo b'abanyekongo bahunze intambara bubakira nk'abavukanye. Turashimira leta y'u Burundi yakiriye impunzi z'abanyekongo baba 69. Notre reconnaissance auprès du peuple burundais pour ce geste d'hospitalité et de générosité. Uburundi ni kimwe mu bihugu vyarungitse abasirikare mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha leta kugwanya imihari yitwaje ibigwanisho igwanirayo. Umuhari uteye uruhagarara gusumba ni M23, leta ya Kinshasa na ONU bivuga ko ufashwa n'u Rwanda. Uwundi muhari ni Tabara ugwanya leta ya Gitega. Urugendo rwa Thérèse Kayikwamba mu Burundi irubaye mu gihe inzira y'ibiganiro hagati ya leta ya Kongo na M23 bisa nkaho ari yirikishirirwa imbere. Mu vy'ukuri ntawuzi neza ico abategetsi bompi baganiriye. Gildas Yundi Mpundu i Bujumbura. Amakuru yo mu karere tuyakomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Masisi, aho ni mu ntara ya Kivu ya ruguru. Bamwe mu baturage basubiye mu byabo bavuye mu nkambi zafunzwe baravuga ko bugarijwe n'ibibazo bijyanye n'uburyo bwo gusubira mu buzima. Jimmy Shukran Bakomera yagiye kubareba. Kimwe n'utundi duce dutandukanye twa teritwari ya Masisi, centre ya Mushaki nimwe muzakozweho n'intambara kuvaho M23 yatangiriye gufata ibice bitandukanye by'iyi teritwari. By'umwihariko kuri iyi centre ya Mushaki habereye isibaniro ry'imirwano yahuzaga M23 n'imitwe ya Wazalendo ndetse na FARDC kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Ibi byaterwaga nuko Mushaki ari agace gakomeye cyane kuko gahuza ibice bitandukanye cyane nk'umuhanda uva go mu Jarubaya na Masisi centre undi ugakomereza mu bice bya Bunyole, Ruvunda, Kirorirwe na Kausa, hazwiho kuba hakorerwa ubworozi bw'inka no kuba hahingwa cyane. Abaturage bo muri aka gace batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi cyane kushobora gusanga 90% by'abahaturiye ariko kazi bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Tukiyagera niko twasanze bimeze. Ibikorwa by'ubucuruzi bw'amata, fromage n'ibindi bitandukanye bikomoka ku matungo ubona birimo gukorwa nubwo atari cyane nka mbere.
Aha kandi naho hari abaturage bagarutse mu byabo bavuye mu nkambi z'impunzi mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Aba baturage bavuga ko kuva aho basubiriye mu byabo bavuye mu nkambi ubuzima butoroshye habe na gato. Gusa aha ntibyoroshye ko umuntu yakwemerera kuvugira kuri mikoro ya radio cyangwa kumufata video. Ubona ko buri wese abitinya. Madamu Ikizanye Gertrude ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 34 wemeye kuvugana n'Ijwi rya Amerika. Tumusanze arimo gukora ubucuruzi buto ku muhanda. Yari yarahungiye Bulengo mu mujyi wa Goma. Twarahungutse tugeze ino kuko twahunze duhinze imirima yacu dusanga ibyo twahinze byararaye ntago byeze neza hejuru kubura ubyitaho nko kubibagara no kubisarura mbega ntabyo twasaruye. Byashize no mu bucuruzi ni n'ubucuruzi bumeze nabi hejuru y'uko ubukene bumeze nabi naho twavuye muri Goma ino twari duhungukiye tuzi wenda ngo tuzabonamo ubundi buzima nabwo dusanga ibintu bikomeye krizi imeze nabi. Uyu mugore wahisemo gucuruza indagara akabikorera hani Mushaki kubera kuba ataramenyera, avuga ko kuba kugeza ubu hakiri ikibazo cyo kutaboneka kw'amafaranga mu mujyi wa Goma nabo mu cyaro bidahwema kubagiraho ingaruka. Amabanki wenda agafungure ntihabaho circulation y'amakuta wenda niho tuzabona ubuzima bwiza wenda n'ubucuruzi bwacu bukagira inyungu. Noho ndi gucuruza indagara amatomate ariko haba igihe ntashe nta nubwo ngurishije hejuru yo kubura n'abakiriya hejuru y'amakuta gadahari. Abantu bose muri Mushaki nta makuta ahari. Mu gihe kirenga umwaka bamwe muri aba baturage barahungiye mu mujyi wa Goma, hari abavuga ko batahutse bagasanga ibyabo byarangiritse. Urugero ni Madamu Emerance Gasana nawe wari warahungiye Rusayo muri teritwari ya Nyiragongo. Yabanje kutubwira uko yakiriwe. Nubwo kuri we ubuzima butoroshye, tukiva mu nkambi tuzi n'iwacu Mushaki twabashe kwakirwa neza kubera ko twasanze abaturanyi bacu batahunze babasha kudufashisha ibyo kurya. Twarasize duhinze n'umurimo w'ibirayi dusanga barawusaruye, tubashe kubabaza baratubwira natwe ngo ntitwamenya babisaruye ko natwe twahinze imirima dusanga zirasaruwe ariko byagaragara yuko ari abazarindo bazisaruye kubera abo twasizeyo. Hari ibyo ashima ndetse akagira n'icyo asaba ko cyakorwa n'ubuyobozi buriho. Iwacu Mushaki turi kumenyera buhoro ubuzima tuni gake gake, tuzi ko natwe bizagera igihe tukamenyera ariko turabinginze ngo mufungure amabanki natwe byibuze tujye tubona amakuta. Dore ngo umuntu afite nk'abana 5 ariko buri kuntu yabahaye bitewe n'uko amakuta yabuze. Namwe muri nk'abayobozi mwabidufasha pe. Uretse izo mpungenge zo kutamenyera ubuzima bushya kuri aba baturage bari barahunze, ubuhamya bundi twahabwaga n'abaturage ba Mushaki ariko banze kuvugira kuri mikoro z'Ijwi rya Amerika nuko kuri ubu umutekano wagarutse muri iyi santere ituwe n'ibihumbi by'abaturage. Umuhanda uva Sake ugera Mushaki ugakomeza no mu tundi duce dutandukanye tuhakikije nawe urakoreshwa cyane nka mbere y'intambara. Urujya n'uruza rw'abantu ruragaragara cyane ku buryo ku muntu utamenyereye byamugora kumenya nimba aha hantu harigeze kubera imirwano. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Mushaki muri teritwari ya Masisi. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urashinja umutwe w'inyeshyamba wa M23 n'ihuriro AFC Alliance Fleuve Congo bafatanyije kwibasira no gutoteza abanyamakuru, abawunenga n'impirimbanyi z'imiryango ya societe civile. Abaregwa bo barabihakana. Tim Ishimwe aratubwira uko byifashe. Ibirego bya Human Rights Watch kuri AFC M23 bikubiye mu itangazo uyu muryango washyize ahagaragara kuri uyu wa gatatu. Uyu muryango uvuga ko ibyo byatangiye nyuma yaho izi nyeshyamba zifatiye umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Ukavuga ko mu ntara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo aho M23 igenzura, abarwanyi b'uyu mutwe bagiye batera ingo z'abagize societe civile n'abanyamakuru bakabakangisha kubica no kubihumuraho. Ibyo Human Rights Watch ivuga ko bibangamiye ubwigenge bw'itangazamakuru n'imikorere y'imiryango ya societe civile. Uyu muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu uravuga ko inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'u Rwanda zagiye zifunga abayobozi ba societe civile ndetse zikica bamwe mu mpirimbanyi zabaga zafashe nta kuzigeza mu butabera.
Clementine Montjoy, umushakashatsi mukuru w'uyu muryango ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari, yagize ati gushyiraho ingamba zo kugarura ibintu mu buryo mu mujyi wa Goma na Bukavu yafashwe na M23 bisobanuye kureka abanyamakuru n'impirimbanyi za societe civile bagakora akazi kabo nta gushyirwaho iterabwoba, nta gukorerwa urugomo cyangwa amabi arenze nayo. Uwo muryango uvuga ko ufite amakuru yizewe ahamya ko impirimbanyi z'uburenganzira zirenga 200 zasabye ubufasha bwo kurindirwa umutekano kuvaho M23 ifatiye imijyi ya Goma na Bukavu. Human Rights Watch kandi ivuga ko kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka yabajije impirimbanyi z'abanyekongo ndetse n'abanyamakuru b'abanyekongo n'ab'abanyamahanga mu mujyi wa Goma, Kinshasa na Bujumbura kuri iki kibazo. Ivuga ko yanigenzuriye n'amajwi yafashwe n'abahamagawe kuri telefoni n'izi nyeshyamba, ubutumwa bwanditse n'ubwo mu buryo bw'amashusho, cyo kimwe n'imbwirwaruhamwe zagiye zivugwa n'abategetsi ba AFC M23. Ibyo byose ikavuga ko bikubiyemo kwibasira no gutera ubwoba abanyamakuru n'impirimbanyi z'uburenganzira. Uyu muryango ukagira uti abategetsi ba M23 na AFC cyo kimwe na guverinoma y'u Rwanda bagomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abari mu kaga mu turere bagenzura. Bagomba kandi kureka impirimbanyi za societe civile n'abanyamakuru bagakora akazi kabo bisanzuye, kiretse gusa ku mpamvu zikomeye z'umutekano. Bagomba kandi kuryoza abarwanyi babo bakoze amabi. Uretse impirimbanyi n'abanyamakuru, Human Rights Watch ivuga ko nyuma y'ifatwa rya Goma na M23 n'ingabo z'u Rwanda ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere, abarwanyi ba M23 bagiye bahohotera abaturage bakekaga gushyigikira ingabo za leta nabo bafatanya, bamwe izi nyeshyamba zikanabica, abandi zikabasahura. Umwe mu batuye Goma waganiriye n'uwo muryango yawubwiye ko abarwanyi ba M23 bamusanze iwe bakamukubita, bamushinja gufasha abanzi babo kwica inshuti zabo ku rugamba. Uyu yagize ati biriwe bampondagura inkoni mu mugongo, ubu simbasha kugenda, baranteye barankubita banasahura inzu yanjye. Mu ngero z'impirimbanyi z'uburenganzira, Human Rights Watch ivuga ko zishwe na M23 harimo n'umuririmbyi akaba n'impirimbanyi Denife Katembo Vinywasiki wamenyekanye ku kazina ka Delika Idengo. Uyu Human Rights Watch ivuga ko yarasiwe iwimuhira ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kabiri, ahantu biboneka ko nta mirwano yahaberaga. Uyu muryango ukavuga ko nyuma yaho ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa kabiri, Lawrence Kanyuka uvugira M23 yashinje Idengo kuba mu muryango w'urubyiruko rw'impirimbanyi ziharanira impinduka Lucha, ndetse abwira Human Rights Watch ko yarashwe kuko yari yambaye imyambaro ya gisirikare. Uwo muryango ukomeza uvuga ko umwe mu isoko zidafite aho zibogamiye yamubwiye ko abarwanyi ba M23 ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kabiri bishe Pierre Katema Byamungu, impirimbanyi yo mu muryango Ruca, hamwe n'abandi bagabo 4 muri teritwari ya Karehe. Uwaganiriye nabo yavuze ko Byamungu n'abasore 7 barimo abayobozi b'urubyiruko muri ako gace bategetswe na M23 gutwara inkomere n'imirambo y'abarwanyi b'uwo mutwe babajyana mu gace ka Buziru. Babagejejeyo, iyo soko ivuga ko abarwanyi ba M23 bashinje Byamungu n'abandi basore 4 kuba mu mutwe wa Wazalendo, hanyuma barabica. Muri raporo yawo yasohotse kuri uyu wa gatatu, Human Rights Watch ivuga ko impande zose ziri mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, yaba u Rwanda na M23, Kongo ndetse n'abo bafatanya, bose barebwa n'amategeko mpuzamahanga arengera abari mu kaga cyangwa se amategeko agenga intambara. Uyu muryango ugasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, ibihugu biwugize n'izindi guverinoma bireba gufatira bwangu ibindi bihano umutwe wa M23 n'abategetsi bakuru b'u Rwanda n'aba Kongo bagize uruhare muri ibi byaha bikomeye. Ihuriro AFC n'umutwe wa M23 ariko mu itangazo basohoye bahakanye bivuye inyuma ibi birego bya Human Rights Watch. Bwana Lawrence Kanyuka uvugira M23 muri iri tangazo yavuze ko iri tangazo ari uburyo bwo gukwiza impuha, kuyobya rubanda mu gukorera inyungu z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yagize ati umuryango wacu ntiwigeze uta muri yombi, utera ubwoba cyangwa ngo utoteze umunyamakuru n'umwe cyangwa impirimbanyi. Dusabye Human Rights Watch gutanga ibimenyetso bifatika bihamya ibyo ivuga. Uyu muvugizi wa M23 yavuze ko hashingiwe ku mubano uzwi neza Human Rights Watch ifitanye na leta ya Kinshasa, ukuri kw'ibyo utangaza gushidikanywaho cyane.
ati turamagana twivuye inyuma ikoreshwa nabi ry'ijambo uyu muryango ufite mu guhindanya isura y'umuryango wacu. Turahamagarira abaturage n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kwamagana iyi raporo ibogamye. Tukiri ku bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage bayo barenga 1,800 ku 43 bari mu nkambi y'impunzi y'agateganyo mu murwa mukuru w'intara ya Cibitoke mu Burundi bemeye kwimurirwa kure y'umupaka w'igihugu cyabo, ariko abandi ntibabishaka. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda. Abo bakongomani bahungiye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi kuva ku igenekerezo rya 12 ukwezi kwa kabiri guheze, ntibariko baratahura ingene batariko bararoswa iby'impunzi zitegekanirijwe. Bakababazwa n'ingene kuva bashitse mu buhungiro bafungurirwa rimwe ku munsi. Izo mpunzi zivuga ziti, sasa na moyo mwezi yenye tutafunga hapa hatuyapokeaka hata kitu kimoya. Kuva dushika ngaha haraheze hafi ukwezi ntiturahabwa imfashanyo, duhabwa ibifungurwa bitetse gusa. Ibyo nabyo ntibikwiye, twifuza guhabwa ibyategekanijwe kugira ngo umwe wese yitunganye uko abishaka. Iyo imvura iguye turanyagirwa, na cane cane abatararonswa amahema. Abayaronse nabo bahawe mato adakwiye umuryango. Ikindi izo mpunzi z'abakongomani zigira zikwiza ukwezi mu rugombo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke zishikiriza n'ingorane zo kwivuza. Zivuga ko abajejwe kubabungabungira amagara bakora ikiringo gito ku munsi. Bagira bati, kunaonekana shida mbalimbali, kati ya hizo shida tunajikuta turashima ko twubakiwe ivuriro kandi rya kijambere, ariko haragahazi kuko abakora kuri iryo vuriro bakira abantu kuva isaha 4 gushika isaha 9. Aho rero abakikwa n'amagara mu masaha y'ijoro nk'abakenyezi bashaka kwibaruka bica bibagora. Afika asubuhi saa 4, hiyo ni matatizo. Eka n'abakiriwe ahitwa Makombe muri komine n'intara ya Rumonge bagera ku 1380 nabo nyene basaba kuronswa ifashanyo zikwiye, bakavuga ko bahabwa intica ntikize. Ibyo biruko mu gihe kuva izo mpunzi zitanguye gushika ku butaka bw'u Burundi zihunga intambara, leta ya Gitega yabakiriye ibicishije mu bushikiranganje bujeje intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano, yari yemeye gufasha abo babanyi bari mu bihe bitoroshe. Yamara umushikiranganje Martin Teretse yari yatangaje ko izo mpunzi zategerezwa kwigizwa kure y'igihugu zahunze zivamwo mu ntumbero yo gucungera umutekano wazo hisunzwe amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Ibikorwa bikurikira birategekanijwe. Ubwa mbere, guhindura ikibanza bisigura ko impunzi za vuba, kuvuga guhera mu ntango z'umwaka, zizohindurirwa ikibanza zungurizwe muri site ya Musenyi iri mu ntara ya Rutana mu ntumbero yo kubahiriza amategeko mpuzamakungu Burundi bwagize ko igikumu. Naho biruko abari mu kibanza begeranirijwemo Imakombe muri komine Rumonge y'intara ya Rumonge basaba kungururizwa mu ikambi y'impunzi. Abegeranirijwe mu Rugombo mu ntara ya Cibitoke ntiberekwa kujanwa aho bateguriwe mu ntara za Mwaro na Rutana. Basaba kugumizwa mu Cibitoke mu kurindira ko umutekano ugaruka mu buseruko bw'igihugu cabo, nk'uko no mukenyezi yahunze abivuga. Agira ati, umuntu mwenye anapenda na mwenye hapendi bako banamunyangula. Yaba ushaka canke udashaka bashaka kuburiza amakamyo kugira ngo babatware ku nguvu mu Rutana. Ibyo ntibibaho kuko n'abarundi barahungiye iwacu, ariko nta wabatwaye mu ikambi ku nguvu. Nibatureke uwashaka gende, utahashaka bamureke, nibyo dusaba. Nanjo ibyo njo tunaona. Ubugenzuzi bw'ikigo kijejwe kwakira impunzi mu Burundi OMUPRA co kimwe n'uhagarariye ishami rya ONU rijejwe impunzi mu Burundi bubicishije ku bakozi babo bakorera hashikiye izo mpunzi, nta byinshi bashima kubwira abamenyesha makuru. Bavuga ariko ko hazofatwa ingingo nabanduka kubijanye n'igikorwa co kwandika imyidondoro yabo. Kuva ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri uno mwaka wa 2025 abakongomani bagera ku 1836 nibo bamaze kujanwa mu ikambi y'impunzi y'Imusenyi mu ntara ya Rutana iri mu bumanuko bw'u Burundi. Ni mu gihe abasigaye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke bagera ku 43,700. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Tujye mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda nyuma y'imyaka 31 jenoside yakorewe abatutsi ibaye,
haracyagaragara ibibazo bikomeye bishingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside. Ibyo bikomeza kugira ingaruka ku bashakana badahuje ubwoko. Eric Bagiruwubusa yarabibonye. Imibare itangwa n'inzego z'ubutegetsi mu Rwanda igaragaza ko ibipimo ku bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda byazamutse cyane. Nk'imibare iheruka yo mu mwaka wa 2020 ya Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge yagaragaje ko ubwiyunge buri kuri 94.7%. Nk'uko bamwe mu bayobozi b'igihugu bagenda babitangaza, mu mibanire y'abanyarwanda hirya no hino bishobora gutanga indi sura ku bumwe n'ubwiyunge. Mu nama nyunguranabitekerezo ku miterere y'ingengabitekerezo mu karere harebwa ingamba zafatwa mu kuyikumira. Abadepite n'abasenateri bagaragaje ko ingengabitekerezo ya jenoside igihari kandi yagira ingaruka mbi. Senateri Jean Pierre Dusingizemungu ubarizwa muri Komisiyo y'Imibereho Myiza y'Abaturage n'Uburenganzira bwa Muntu byagaragaje bimwe mu byo basanze mu turere 15 hirya no hino mu gihugu mu baturage bagera ku 3500 bahuye nabo. Ariko n'undi musore w'imyaka 26 wari inzoka ku mugaragaro. Bamaze batise kurya inzoka, aravuga ngo ari inzoka nk'uko bazarya abatutsi. Izi mvugo rero twagiye tuzibona. Ku ruhande rwa Ijwi ry'Amerika yakoze inkuru yiperereza ku ngingo ijyanye n'iyi ngengabitekerezo ya jenoside. Kuri ubu haraho bikigoranye ko badahuje ubwoko bashakana nk'umugabo n'umugore. Emmanuel Ndayisaba w'imyaka 48 atuye mu kagari ka Gitaraga mu murenge wa Masaka ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ndayisaba ni umunyamategeko w'umwuga wahoze mu barwanyi b'umutwe wa FDLR, aza gutahuka ku bushake muri 2003 asubizwa mu buzima busanzwe. Impapuro z'inkiko zigaragaza ko yari yarashakanye na Alphonsine Umutoni babyarana abana babiri. Kubera ikibazo cy'amoko ntibatindanye. Ndayisaba yadutekerereje uko byamugendekeye na mbere yo gukora ubukwe. Date tuyishyizeho hashira ukwezi nta communication iri hagati yanjye no twashakanye. Nibwo yaje arambwira ati anti wanjye Jennifer yanze ko tubana, ko yavuze ko nta bukwe buhari. Mubajije impamvu ambwira yuko bavuze yuko ubwoko bwabo badashingira umugabo wavuye muri FDLR, ko baperereje bagasanga tudahuje ubwoko, ko batashingira mu Bahutu. Dukomeza gukora preparation z'ubukwe. Umukobwa ansaba yuko tubana, dukora mariage civil, tujya no kwa padiri, dukora na reception, ariko dote ntago yabaye kubera ko inkwano barayanze. Ndayisaba avuga ko abavandimwe b'umugore we bari barashakanye bakomeje kumusopanyiriza bigera naho afashwe ajyanwa muri gereza nta dosiye, nyuma za gufungurwa mu ntangiriro z'uyu mwaka. Twinjiriwe mu nzu yita Indake, mu ruganiriro twahasanze intebe y'urubaho gusa, ibyumba byayo birera uretse icyumba Ndayisaba yashyizemo umufariso ahengekaho umusaya. Inyandiko y'umuhesha w'inkiko w'umwuga yakoze kwa Ndayisaba mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka igaragaza ko yinjiye mu nzu nta bikoresho birimo. Ijwi ry'Amerika rivugana na Mutwara Sibo Esther Masengesho mu mudugudu wa Gitaraga yaduhamirije ko Ndayisaba yatandukanye n'umugore kubera ikibazo cy'amoko. Wengewe ko najyaga mu rubanza rwabo k'umukozi, ni ukuvuga ngo amakimbirane yabo yari ashingiye mu kudahuza ingengabitekerezo bitewe n'ibintu twanyuzemo. Umwe ati njye nari iki, undi ati nari iki, bikazana umwuka mubi mu rugo. Nta n'ikindi kintu cyabiteye, ni kudahuza bishingiye ku moko. Bituma basenya burundu. Barashenye ariko baba bavandimwe b'umugore wa Ndayisaba n'Umutoni bari barashakanye nitwabashije kubabona ngo bagire icyo batangaza. Ibyemezo by'inkiko byategetse ko Ndayisaba atandukana n'Umutoni bari barashakanye kuva mu 2020. Byanzuye ko badashobora kubana kubera ko nta rukundo rw'umuryango ruhari, bitewe nuko umugore yahoraga atuka umugabo we ko ari intera hamwe y'umuhutu. Mu kwezi kwa 2023 urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwategetse ko Umutoni ntandezo yemerewe kubera ko ari we wari warataye urugo. Umunyamategeko Ndayisaba avuga ko kuva yafungwa mu buryo yitubwa amaherere nta hantu na hamwe yemererwa kubona akazi, agakeka ko bigirwamo uruhare n'umuryango yari yarashatsemo badahuje ubwoko. Urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko mu 2021 rwari rwaramuhagaritse mu gihe cy'imyaka 3 ku makosa y'imyitwarire. Avuga ko yarangije igihano ariko yangirwa kongera kuba umunyamategeko yujuje ibisabwa. Maître Moise Nkunda barashukuriye urugaga kavuga ko hari ibyo bashingiyeho banga ko yakomeza kunganira abandi mu nkiko. Akurikiranwaho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rumuhamya icyaha, arajurira muri TGI barakonfirma, arangije arajurira muri haute cour bwa kabiri ntiyitaba, urubanza bararusiba. Bivuze ngo ubu afite icyemezo cy'urukiko nuba yaragomba gufungwa nk'umwaka umwe n'igice cyangwa 2 kitararangizwa. Ejo bundi adusabye kugaruka mu mwuga, tumusabye kuzana icyemezo kigaragaza yuko atigeze afungwa, aragenda azana icyemezo kitavugisha ukuri, kuko izo manza zose turazifite kandi iyo dosiye twarayikurikiranye mu buryo buhagije. Eric, twiwe discipline y'abavoka ubu ngubu ni principe, ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ko ari Ndayisaba cyangwa ari kanaka, ariko
kugira ngo umuntu abe umuavoka agomba kuba ari inyangamugayo. Ntabwo rero wambwira ukuntu umuntu afata amushiyo akamukubita akenda kumwica. Mu rugaga nta muntu n'umwe nabuze uburenganzira bwe kuko tuzi icyo uburenganzira bw'abandi bivuze. Ndayisaba avuga ko yasabye kuba noteri wikorera Minisiteri y'Ubutabera ikamuhakanira umubwira ko yakatiwe n'inkiko. Gusa afite icyemezo yahawe n'urwego rw'ubushinjacyaha kizarangira mu kwezi kwa munani uyu mwaka kigaragaza ko atigeze akatirwa n'inkiko. Hari ibaruwa y'urukiko rukuru yo mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2024 igaragaza ko Kashimpuruza yatewe ku cyemezo cyamufatiwe ikuweho. Iyo umubajije kuki atekereza ku ngingo y'ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, Ndayisaba gusubiza muri aya magambo. Biragoye cyane kumva ko wavuga ko hari umwe n'ubwiyunge kandi mu muryango hakirimo icyo kintu cyo kuvuga ngo Abahutu n'Abatutsi ntibashyingirane. Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona ishusho rusange kuri iki kibazo cy'abadashobora gushyingiranwa bishingiye ku kudahuza ubwoko. Uretse ibyabaye kuri Ndayisaba n'uwo bari barashakanye, abandi birinda kugira icyo babivugaho mu ruhame. Hari watubwiye ko iyi nkumi n'umusore bakunda n'abadahuje ubwoko imiryango itabishaka, bagira inama umwe muri bo ko yakwirinda gukora icyo bafata nko kuvanga imiryango. Mu minsi mike ishize nibwo Ijwi rya Amerika yabagejejeho ikibazo cy'abarokotse jenoside mu karere ka Muhanga, bashakanye nabo badahuje ubwoko bikarangira ubufasha bahabwaga buhagaze nk'uko babidutangarije. Bagira Ijwi rya Amerika i Kigali.